Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan itinagan araya. Adinan din nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ada boyfriend ko. Ket gapu itinalabas a panagayat ko kenkwana, mabutengak amaagaw ti sabali. Tinagidakes ko, nga uray panang talyaw laeng ti sabali a babae kenkwana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rhea. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oy, day tamatang Gino. Sabali man ang tikit kitaan. Laglagi pa mga daak akadwam. Anya man na sabali nga ibagbagamat, Rhea? Talaga mat apermi manan apa ng sirig mo ijay babae anak ka shorts anasabat ta. Siguro, maayayatan ka amang buy-buya ijay lupuna. Panday ta ka man yan, Rhea. Siyempre, masabat ta. Saan amaliklikan at alyawan? Oo, di ko namkide. Di mo makontrol tabagim no adda makitam anapintas kan sexy a babae. Ibagam ano kurso na damday jay a babae, tao mo na akon nga agawid, tamapan mo surutin. Anya kalakit din na ya. Nagadumanan nga imbagam. Agawid taman lang yan. Makapawan ganas ti kastang o galim. Oh, apay anak ka ul-uli magka Gino. Nasakit tinakam mo kanya. Saan mat? Nasakit lang ti ulok. Nasakit ta ulom, wano pampanunutom jay nakitam ijay parke itay. Ay apo, Rhea. Pangasim man. Huston day ta. Ad dalay nga agsakit ti ulok iti day ta nga ibagbagam. Apay ngamin aya, nga amin laagaraw ko, kat ikam amin iti kay papanan. Ay ayatin ka, amom day ta. Kat siksikalaeng ti babae iti imatang ko. Sikalaeng awanin sa bali. Agpaiso? Wen, iso apang nga asim. Huston day ta apan ang ipapan mo. Sorry nga Rodan. Amumit analaos ti panagayat ko ken ka. Katjak ka ba alan na maagaw da ka kanya? Anya kalakit din ay, Rhea. Saan to ang mapasamak day ta apagbutbut ngam? Kumusta kayo ni ti boyfriend mo, Rhea? Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Saan mi pa'y anapagsaritaan ti may papan iti day taabanag manang? Kasta? Orayak nga aday baga ni Gino. Nagalasmat no siyak ti mangiruangan iti day taasaritaan. Sa bagay magkit di, ha? Kan may sa, may mayat matlaang no da kayo kin ni Manong Rico ti umunon. He, agtal na ka dita, ha? Anya ari ko nga ibagbagamat. Jakto pa sinungbatan. O, di sumpata mon, tapno agkalay sa kayon. Mapmapanan ti tawan manang. Anya? Apay akit kita am ti babae nga adda iti bangir alam saan. Kurso nadam. Anya manan day ta nga ibagbagam. Day ta ti jak kayat nurumrumwarta. Kumpormi ti pagsilsilosam. Kasano, kat itay pa'y anadlaw ko akit kitaan na ka. Siguro, kinidayam itay nakatalikuda. At data iti sangwanan ti makan, Rhea. Kan pampubliko a lugar da ito ayanta. Pangasim. Ilugar mo kumamot da ita panagimimon mo. Nairan na laeng atim malyawak iti ayan na. Sabali man ang tinagtarayan ti panunot mo. Anya nga min aga po atalyaw ka atalyaw, kat adda aklang aroden iti sangwanam. Ay, agsukat naman langan iti tugawan. Tapno awan ti makungkunam. Rhea, agsarita to man. Apay manang, anya ti pagsaritaan ta. Anya di pag-istoryaan da iti sentro. Nga adda inapam a babae. Iti anya aga po, asinabuagam iti danom. Dayjay ati maganab na. Anya nga min aga po nga umas asidag kini Gino. Anya? Imasidag laang, kasdayan ti naramid mo? Amok anagururay lang ang iti tiyempo, tapno agpapansin kini Gino. Napanak lagi matang iti mainom, idi agsubliak, kasarsaritanan ni Gino. Ha?
Pasensyan man ang adala ang dinamag ko. Tadamok lang to may ditoy. Kung manakit din, ngam, agtal naman. Nagado ang mabalin na apagdamagan, tipay boyfriend ko tinapili na. Ay, unay kan, Rhea. Saan anasaya ati kasta nga aramid mo? Namuak ti naramid mo, Rhea. Apay, anya der aramida? Di ka mabain? Jakmat ngamin malapdan ti bagik nga agselos tatang. Saan amaliklikan ti agselaws? Angam kita amat agtanang ka. Di adal ka. Nga makiap-apa kamit di tapang publiko a lugar. Gapulang iti silos mo. Tatang. Ay naanak ko aya. Ayan tinagadalam. Di mo mat ibabain ti bagim Pare, andan ni Rhea. Imawag itay. Kuna nang umay dito eh. May maninday ta silosa nobyak. Gino, please. Husto daytan. Agawid ta ko man. Kita, Maria. Ang mga no, pagimunan man ang dagiti babae dito eh. Saan? Sa anak nga agimon kadakwada. Ala, tumakter ka kit diditan. Taagawid tan. Please. Okay. Jerry, please. Tulungan nak ang mga sibay kankwana amang ipan ijay lugan. O sige. Good morning, Gino. Good morning. Kaano ngay may ka dito eh? Apay, di mo malagip? Napan kayo kini Jerry itibar. Nasakit ti ulo ka. Kasano, katkas na unay bartek mo idirabi eh. Naimbag tasaan anabartek ni Jerry. Iso ti kadwak anang yawid kan ka. Sorry, Gino Amok naglablabasak iti kalabas. Sorry no, jak makontrol ti bakik nga agimon. No kas nga da makitak a babae akasarsaritam. Kinapudno na. Masaksakitanak iti kastangar aramidam. Ngamin, ipakpakitam laeng nga awan pa nagtalik mo kanyak. Sorry. Please, ikarik. Saanan ang maulit pa Okay. Namnamaak amatungpal mo dayta ngayong bagam. Apay, napnapan namin dirabi eh. Apay, adi ka nagawid. Naturugak iti ayan ni Gino manang. Anya? Nabarbartak ngamin iti kalman. Jakmat mapanawan. Taapay anabartak. Amokon. Sigurado. Na-stress kan ka. Ay, kaasimat. Imanang mo. Katagpay sumati imbagak. Ay, siyak tupay kat masikuranak iti kastangar aramidam. Isuntulakit din anobyom? Ay, kasla di kan tumat ngamin agpampanunot? Alawanan. Huston manang. Nagadumanin nga imbagam. Okay kamin kini Gino. Nagsorry kan nagkari akon kan kuana. Ay, daytoy mananji ko na. Nagkape aktumat ngamin itay. Nagrigat ko manin ang maalat iturog ko. Naimbaglaangan ta Sabado inton bigat. Awan klase dagiti uping. Ay, ag Facebook akman pa'y. Pangururayak iti tutuglepak. Anya kano da ito, babae. Naka-shorts ka, naka-crop top. I-scroll ko man laangan da ito. Day takit din, tinakit kitaan. Agore ka. May samat day ta Gino. Nag-react. Ta-in-heart na pa'y tiloko. Kita man ti profile day to babae. Kita ti dadto maapos na. Aha! Ti ayop Gino. Ta naka-heart react iti amin a pictures day to babae. Ha!
Pay man tawag ak ti buwisit ijay alalaki. Nasaya at sinong batang metlang ti awag ko. Kunak no awanin planom amang sungbat. Anya mananday taya. Rabrabi nga umawag ka sa ita. Agungungit ka pa'y. Agan ano ka? Asino itibiyag mo day jay Aroslin namor, ha? Sabali a girlfriend mo? Anya mananday taya. Uray ka din ni Roslyn kat pagi mo namanin. Talaga? Apay ti kunam, jak nakita ang kanayon ka anak ka heart kadagiti post na? Saan ka diyan nagkarikan? Nga ikatamunday tanga style mo? Kasano ang maikat ko no agar-aramid ka matiti pagselosak? Rabrabin, ngamrin ni ingnak, gapulang iti ka sa selos mo? Huh. Makaturturog ak. Baliwan tanto ti agsarita inton bigat. Aguray ka tagsarita tapay. Asino ti... Gino! Uy, nadap ng ti cellphone na. Ah! Buwisit! Nasaya at ay mawag ka, Gino. Kunak Sakbay na... makado ka manen iti sao, denggen nakpay. Agkita tayo inton madamdama. Adda na pati kapagsaritaan ta. Talagang adda. Ado tinaskan nga ipalawag mo kanya. Urayan ka ijay igit ti baybay. Adamo anak kitaan ta. Bye. Naglukon, inidap na latan, kalpasan ana ibaga na ti kayat na nga ibaga. Buwisit! Nasaya tadakan, Rhea. Anya ka di ko naman na patagapagsaritaan ta. Nakasaritak ni Roslyn. Kat naibaga na, dagiti madi nga imbagbagam ken kuana. Tapno ibagakan ka. Kasinsin ko ni Roslyn. Anya? Ija ka mo kasinsin mo gayam. No amukla ko ma. Sana kasya timbagbagakan ko na. Nasaysayat nga isardeng tanda ito Anya? Anya ti kayat mo asawa. Nauma akong Rhea. Iso ahuston. Talaga siguro asaan adatati para iti tunggal maysa. Saan, Gino? Pangasim. Agbalbaliw akon. Nauma akon. Ikarik. Iso ahuston. Makauman ti ugalim. Iso aday to yung ti maudi apa nakita ta. Aglinipatan. Saan, Gino? Ay, ayatan ka. Diyak ka bahala na i-break na. Ipatay ko lakit di. Nadingitak. Ngam napunasan ti panagayat ko kan ka. Gapu iti ugalim. Ingkarik iti bagik nga agbalbaliw akon, Mr. Lonely. Aging ka ita, mangnamnamaak asubyanak ni Gino. To'y pagayam mo, Rhea. Agyaman akpagayam Rhea, iti daytoy apakasaritaam. Akatala, sapay la ko mga rod, tadumteng tutigundaway, asubyan na ka ni Gino. Kat ituloy yo, ti ayan-ayat yo. Kat kanayon mo alaglagi pantirason, no apay nga imbreak na ka. Adal kan kadayta. Kat saan munton, nga ulitin. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakay drama, ti pakasaritaan ni Rhea. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.